Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Yuk, kita Habibi teman-teman mencari di gang teman-teman. Wow, di sini ada Marsha teman-teman. Wah, cepat sekali ya mencarinya teman-teman. Wow, udah ada Marsha aja teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya? Wow, di sini ada boneka boba teman-teman. Rasa coklat sama vanila teman-teman. Wow, ayo kita ambil yuk teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya, teman-teman? Wow, di sini ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, putih sama hitam teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di sini ada upin teman-teman di atas pohon teman-teman. Wow, ayo kita ambil itu teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi. Wow, di sini ada mobil teman-teman di air teman-teman. Wow, ada mobil molen teman-teman. Wow, di air teman-teman. Wow, di bak teman-teman. Sama ada mobil ngangkat pasir teman-teman. Mobil doser teman-teman. Wow, ada apa lagi ya teman-teman? Ada beko teman-teman. Wow, beko teman-teman. Wow, di atas air teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, ada mobil pasir teman-teman, warna merah teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Oh, ada apa lagi ya? Di sini ada mobil polisi teman-teman. Wow, nah, satu lagi mana ya teman-teman? Wow, kita cari lagi teman-teman. Wow, ada apa ya? Wow, di sini ada mobil Pertamas. Apa dah? Pertamina teman-teman. Sama mobil pasir yang gede teman-teman. Aku yang mobil biru itu lupa teman-teman namanya. Wow, yang kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, di sini tadi ada apa ya teman-teman? Warna kuning-kuning. Wow, di sini ada tayo teman-teman. Bus tayo teman-teman. Wow, warna kuning teman-teman. Yang gede teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.